Lingatsho ukuthi uhamba njani edale lapha sibona abantu lokho behlabelela bengangeni phakathi ecourt. Siyabonga kuyadanisa okwenzakala ecourt ngoba namhlanje kufanele ngabe ngo8 o'clock icourt place ingenile but bayehluleka ukubuya labantu laba abangama accused kuzoba ngenise ecourt. Basitshela kathesi lawyer uyangitshela ukuthi bayatsho ukuthi akula charge lapha kulacala sebefuna ukuthi kunegotiate ukuthi abantu bethu bavume iadmission of guilt bafindiswe. So thina sithi inkane emnyama leyo sifuna icala elingene ngoba siyakwazi ukubotshwa kwabakho emthethweni ngoba babotshwe ngamasotsha bachawa ngamasotsha. Sifuna ukuba kwazi ukuthi who is the complainant obabophileyo ngoba sikwazi ukuthi ngomthetho ku-arresting officer ngamapolisa somasotsha. So sithi ababuye ecourt la inkundla izodlula ukuthi balecala loba kabalacala. Lithi kwenziweni? Sithi thina saqhubeka sifaka ipressure icala lize lingene ngoba i48 hours yabo ngomthetho iphelile njalo abantu bethu balinyaziwe kakhulu babancishile i-treatment. Izolo bathi bona kabalazimota sadinga izimota zokuthi bayesibhedlela bathi umuntu okumele authorize kakho sikhuluma namhlanje lilanga lesi3 bechaye bengayanga esibhedlela. So esikutshoyo ukuthi sifuna icala lingene siqeda lapho sifile icase against abantu laba abakwenzileyo abantu bethu bahambe esibhedlela futhi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngise Trade Gold Building emakhotha koBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.